Pa evo, nakon poraza od 11 razlike u Koprivnici, danas smo se nadali u Danskoj da odigramo bolju utakmicu, što smo i definitivno učinili. Mislim da možemo biti zadovoljni većinom utakmice danas, ali eto, opet su presudili neki promašeni ziceri. Ali sve u svemu na kraju ove sezone u Ligi prvakinja mislim da možemo biti zadovoljni što smo završili u 12 najboljih i zadovoljni današnjim utakmicama. Mislim da smo odradili puno bolju utakmicu nego prošlu subotu. Možemo biti sretne, ponosne na naš cijeli put u Ligi prvaka. Mislim da nas danas golmanica u drugom poluvremenu dobro čitala, to moramo drugi put malo bolje napraviti, ali sve u svemu možemo biti baš sretne. A jako dobra utakmica, završna u sezoni 2-5-2-6 u vrlo uspješnom nastupanju u Ligi prvakinja protiv iznimno moćne, snažne ekipe. Minus 11 iz prve utakmice je bio preveliki zalogaj. Mi smo odigrali danas jednu jako dobru utakmicu, gotovo cijelo vrijeme, imali vodstvo i do 4 razlike, međutim određene rotacije, promašeni ziceri sredinom drugog poluvremena kad smo dozvolili Eisbergu da uhvati priključak je u konačnici kumovao da izgubimo tijesno. Mislim da smo za prikazanu igru, da bi realnije bilo da je to završilo negdje oko neodlučenog. Svejedno, sve čestitke djevojkama na prikazanoj igri na današnjoj utakmici. Žao mi je što je u prvoj u Koprivnici otišlo na minus 11 gdje nismo bili dobri, ali smo imali i tamo šansu da bude manje. Ovako se igra, ovako se bori protiv najboljih, jednih od favorita za osvajanje Lige prvakinja. Tako da zaključnom utakmicom na kraju europskog puta u ovoj sezoni mogu biti jako zadovoljan i pokazala mi je i određene trenutke kad izgledamo jako dobro, što zbog silnih problema koji smo imali u tekućem prvenstvu, odnosno ligaškom dijelu Lige prvakinja, nismo imali veliki broj igračica na raspolaganju i samim tim naše performanse u nekim utakmicama su bile lošije. Ovo je večeras bilo kudikamo bolje, borbeno i žao mi je što na kraju nismo nagrađeni bar jednim bodom. Poravka, dok srce kuca mi u grudima.